Jawai tu sa kajam zaman na makai jina na sulivat. Saka tu sa kajam zaman aurucha sopi na kai no semas imazai tua tau chikere di maruku. Imazai tua tapuru kato wen makayan. Imazai tua ita karan pacu aro karan. 马可福音16章1节到8节。拜ka secariwa tanga tua si sekeran adau azwati Maria as Makadara katua kina ni Yakobo ati Maria kati Sarumi bendi tua sarorum si arab uri siwai ka marab tua kina cawa-cawa ni Yesu au ka malalia tua ni ciu adau ka semda sanga adau majama vai ka sematua ruvang kai jaran mar aivivu tiamaju akitima uri temuku tua zwa acilaya semu elev tua ruvang pasaling tanuitin ayaya azwa acilai koda rangata manuka temuan sa patsung tinuku anga semu Arab azwa acilai pai sema tara di tua ruvang tiamaju manu izwa za pinacunan maacuvung walai na amirat i tekanawan na kamawa tua raduadu vucera-cerai au samali araba setia maju ibu daya maju azwa maacuvung maya samali kimiki memun tazwa asini pajujika ati Yesu as Nazari lakwa pina pevalo tanga nekaanga imaza patsunu sa pinizwanan te maju au pai sau baiku pasemaravi marka sara-sara jeni maju patilati pitiru amaya tutsu di Yesu kitau sanga tanumun pasa karilaya kimuna patsunanga te maju izwa namaya tua sini avivu ni maju tanumun ka tesangas ayau ayain pai azwa babayabayan pasa samali sa karekut sa pakirimu vai ka kemasitoa ruvang au inika na matakai ibu tua ti manga ayatua markut aicu kai no semas satu cua kadam zaman asini popatarvan 它不是已死的生命，它不是已死的生命。如今我们知道主耶稣已经复活了，他并不在坟墓里，也不在死亡的控制下，更不在黑暗与惊慌的恐惧中。耶稣已经从死里复活，而且照他曾说过的话继续向前迈进。在庆祝与纪念耶稣复活的时刻，我们若相信耶稣复活，并相信他的复活能让我们的生命改变，我们还需要像那些妇女一样，因为不清楚明白耶稣复活的意义，而为苦恼烦恼，为苦难找原因吗？或者我们应该依靠上帝使耶稣复活的大能，求上帝帮助我们生命更新，使我们有复活的盼望。也许我们应思考的是，当面对哀伤、病痛与苦难时，我们不一定要去探索苦难发生的原因，而是要来到上帝面前，相信上帝在我们受苦时会赐给我们力量去面对，因为耶稣是复活的主，他是一路陪伴我们的主，
他不是在坟墓中已死亡的生命。Sinaya tu soa ka jaman-jaman latina na kamalang pamana sini pada jeka tenwa cema tu soa ka jaman-jaman mavalu tanga ata cema sati Yesu Kristo saka tu soa sini pakini menemacani tinto ai chunu seventeen tu aja siserapai tu aja sajuan tu aja mundai tayau mala namatay no aja sisavungan Tasi paparanga tu atsuma sakamaya no kipakimtin tu aza munda itayau masanjara wa ichua ini kata kenilangan ami na tasi paparanga sakamaya tu aja tsemas aja kama itari babau aja kakailangan ti Yesu Kristo masaro tinto aja tsemas no seventin tu ichua nama tu tsua siserapai tu aja munda itu aja saituan Roventin tu mana pak Somalia ravatsa pichul kitsuvungan tu chona matutso cha sisirpai katsawan ayatwa ki Yesu na mavalu tanga imaju manaru cha kijajaranan imade to cha kini katsawan ata tsema cha yao inkamanu na matsanga timaju imade ta rovan cha yao na mavalu tanga saka latina pulingalinga aisha cha kina saru cha yao Ayato nama valu tanga ti Yesu izo acha puzangaran izo acha revan izo acha kasizo na kisamula to mana cha kini katsawana kiparain to acha tsemas ayaya pasamara chantina pazazekat saka aicho sini pakini mchanitin当我相信耶稣复活我的人生态度是否也随耶稣复活而更新还是我依旧活在过去的伤痛中忽略依靠上帝的力量，无法继续迈步影响人生的新希望。Sina tu saka jaman-jaman aru jaki galui na kinum ayakana pasamarau januti latina na kemalo kinum saka kainuri。上帝，你是大能的主，你让主耶稣从死里复活，也能让我们的生命有力量继续勇敢往前。当我面对困难、忧伤或苦难时，求你带领我脱离黑暗与死亡。Cemasanya kami tali babaw kate pichuran sunanya cemas. So papabalutin ti Yesu Kristo masizato na masay sa mabalot. Yung amen tanya kinikatsawan ay niya nasi uri na makena po piso. Patudo tamana so varon to so kinuman. Kumala naman tayo niya sisirapaya nga anya talimuzavan. Anya sisirapai laso dinia kamen lamana sasaja to icho nama tutso Islam aicho matsai saka malimali ya kana inuri pata sungadan ti Yesu Kristo amen malimali tutso ka jamjaman nama katina misaselan akilaro ito akai no atsamat mavalo tanga ti Yesu karvai nama kaya nga tamakai imazay to Islam saka malimali latina na pupiso ra pararaw diso na tiyakan ayakan na pasamaraw saka malimali latina na suliva tutso atya akini adavan tatya ping'an